le voin hi mim ku thlani som panga ni nga ni ani a khovel chanchin thar langsar te kan lor le don ani khovel mi pui nga event England lalnu voina le akai hnoite lalnu kuang veng tu chet sol chungchang te mangin video bulhan chanila Queen Elizabeth II thi nuwa akuang chu Royal Standard nen uluk taka cheibol ni in mi pui hua pholan ani a mi pui ten zana nu nung mangin boral to Queen Elizabeth II an thaliam mek akuang chu kiltin atangin veng tu Royal Guard ten an din huala veng tu te hidar ka rukdan zela anin chhok ani British Royal Guard lalkuang ma duty pakhat chu khong taka adin lain hatluthut mai ama boy pui turin asira ding sipai pani an ron tlan ngal enkol zui ngal ani voin ninga ni jinglam khan Queen's Coffin atanga metar tlem te lekala a he sipai he dinga khovel miro puile mire thei michal lang le michum chia te ang khata min shrod rol tu thina kut votina man mek England lalnu muang taka Westminster Hall amut lai akuang an ven lai le thana hun man mek ani laia thil thlengani darka rukzet khong taka ding England lal veng tu sipai jinga pakhat chu British tu Westminster Hall chuata atlu thlor maya he thil thlen ma po hian he gat dan hi dik to lova ataksa har satna nei ti hriat takin achezia alang chuak to ni in he hola mi pakhat chuan a soi khovel mi pui en thei tura lalnu ko nganda TV lama live an pek chuala ya thil thleng ni in he thil thlen nu hian live telecast poti to pani a darkar khatvel zet live hiti to pani official te chuan tun thlengin he sipai chanchin hian puang zar lova atluk chan le thil thlen dan chip cheran tar lang lo tual chung media te chuan paramedics te chuan he sipai hian boi pui ngala enkol turin an hruai chuak ni in an soi sovereign bodyguard le household division angchi sipai thabik sentry te hi lalnu kuang an ven lai hian ding reng turanga yan ni he hola lalnu ruang da ani lai hian mi puitlo thei tura hun honani a heng kuang veng tu sipai te hi darka rukzet khong taka an dina wangin thisen kal thalo wanga har satna sinko pan nei thin thil magani ran lovani heti lai hian Buckingham Palace atangin Queen Elizabeth II kuang chu ro pui takin kongzo pui ani a kongzo ro pui tak nei ni in kuang chu sipai tulai lir chunga phurin London kho pui poimo pal tlangin mi pui ten an sun meka karlia vuyani dona vuyani ma amut natur akuang da natur mun historical hall roi thlenani to bok Afapa Charles Great Britain lal thar chu achi le kuang tenen kuang hnung lama an kala Prince William le Harry te po an telani lal stende ta chei le lal lukhum manga chei bol lal nu kuang kong zo pui lai hian kong ton tona mi pui nuai tam takan oma flek vain lal nu chu za na hnu hnung chi bai bukin an suna uniform ha sipai ten an huala London sana mingthang Big Ben po minutin ari thang khok ruai boka silai hanka puak dur bok vuina hun nei tak ma in Westminster Hall a file pass nei theina hun nung ber siam ani anga mi puite tan thlana hun siam sakani anga Britain dal zinga lal thuthleng luarai ber Queen Elizabeth II September ni riata boral chu September ni sompakwa hian thaliam ani don ta ani thudanga kalila India melma Pakistan US in apui don India alom lo India foreign policy kalpui dan kan hria zolbik nei lo policy mangin heram hian zelin na amu atangin sarkar rang ador kwal to ni chuti lai chuan India hian leido anei ve thawa a thenom Pakistan le China nen hian thian tha tia soyan ningai lo indona hiala lo nei pui to tun hnaya Russia le Ukraine indona India stand India din na chu a hriat viau mai zolbik nei lo ti in thopui bik nei lo angin in soima se atop khoka tak chuan India hoizong chu a hriat chian viau Ukraine special military operation ania wanga khovelin an dem ron Russia tranzong ti hriat takin India chuan UN in puya Russia demna a au chhuwa pui ve du lovani kha khovel sarkar tam takin Russian rek ron lain India chuan Russia a rek du lo mai ni lovin Russian oil lei Warsaw Russia chuan mantlom zogin a pe hial bokani kha chutianga ni mek lai chuan China ep turin India hian Russia hi aring zo bik ho lova
China le Russia in leichin na chu indo nu hian a thasawa Russia oil la lut tamber chu China an ni tahial mai chu ngani awang chuan India hian thui taka thlira akhing puiber China eptura Russia chu in nga na na man thei ani tak lo awangin US chu India hian a beche chuang lova US army tenen po indo nun chanan zir reng thawani US po hian Russia tran anga India a mu nu le Russia ral thuama le saknu po in US thian ramin Russia ral thuaman le ya US in a hrek thin na ketsa mangin India chu hrek turani lain US chuan China epna na ramrem chang le lian ber nget ber nuclear ral thuam nei China kom thlang ma yom India chu amamo ve tho boka India chu a hrek tak tak bik lovani India ril ruti ko ya du tabik lova masa US hian a foreign policy akal puina sarkar in ep hawa tlalutin ral thuam hralna rem changa zon pialama game play photo a tuna po hian India ngai ven lo thei loin thila thleng le ta ani Pakistan tan US in sipai tran puina ape India chuan angai thu takhle Indian Defence Minister Rajnath Singh chuan tun naya US in Pakistan F-16 fighter jet te en kol na tur pakis asiam chungchanga India lung oilo na soi chuaka hei hi nimin khan US Defense Secretary Lloyd Austin nena anin biak na asoi Singh chuan Austin nen hian in biak na omzenei le hlok thlak tak an nei thu asoya he huna hian share strategic interest le defense le security lama tho dun dan turte an soya tin tun naya US in Pakistan F-16 fleet mamo pe ka tum chungchanga India ngai tuana chu akal thui hle ni in Singh chuan asoi US State Department hupuang tu net price chuan karma sa khan Pakistan Air Force in American Indo thlona F-16 somriat panga vel a leite en kolna service pack maintenance and sustainment service an pek saka in rem na chu hun rei tak po sai antum tia puanga dam chunga tan Pakistan in F-16 a man chung po sai ani theinan US chuan Islamabad nena maintenance and sustain service package dollar makta duai zali somnga jetin a hral don tia puang heng zette hi kumsang khazakwa somret pathuma tangkhan Pakistan nena thon lu tranani a Pakistan chuan Chinese JF-17 le Z-10 te French Dassault Mirage combat aircraft nena chhor tangkai mekani net price chuan he thil hral na hian Pakistan in tun lai le nakin loka firfiak te ama chon theinan theina ti pungdon ni ina soya mase Pakistan hi hun rei tak chung chu firfiak thlop tu zalen taka kho saktir tu apu alo ni to a khawang khan Trump administration khan kumsang ni le som pariat khan Islamabad nena sipai tran puina pek tur engamo zat awa in dollar tluk le ding on ni zat chu alo ti top to a hei hi Pakistan sarkar in Afghan Taliban le Hagani network firfiak polte beina konga a hlo cham wang le heng hel polte hi US du dan anga Pakistan ina dawlet tok lo wangani kumsang khazakwa somni pasaria British India thena ni atang khan Pakistan le India hi voili an lo in do to a an sipai te hi ramria in beina le boina chuaka an lo in sual boi fo to a uile kel thun pol anti ang mai in ngai lowan ni kumsang ni som pakwa a Pakistan leilunga firfiak training camp niarin hel India na be nuwa Pakistan jet ta chuan Indian MiG-21 an kap thla khani a kan hret angin Indian pilot wing commander Vardaman chu an manani kha hemi nu hian India chuan Pakistan F-16 pakhat an kap thla ve ni in an soi boka hei hi Pakistan chuan an pha hle thungani kha Zelensky kar che sual tunge Zelensky ti hi chhana pe kher kan ngai to om love ram khat president jinga lar berpola ni toa a chanchin hian ngai vena hlo hle mimal takin Russia hian Zelensky hi abitum lem lo ni in a hriat thaya dungat sengchuan precision missile kap dik tak mangin Black Sea Fleet atangin Ukraine president chen na in chu an kap chim vek thei mase chu tiang chu athleng lowa athlenarin om lo bok heti lai hian Ukraine president Volodymyr Zelensky chu kifa traffic accident a in nam hnoi mase ahliam na lo ni in athupuang tu chuan Facebook a aron posa Sherhi Nikiforov chuan engtik lai khan nge accident a thlen tia soilova Zelensky kar chu mimal lir theine nan in su tia soya President hi doctorina enfia ahliam na lo hlawani ati accident chungchang hi chui chian ani tur thu soin
Zelensky a zui tu medic te chuan private car khal tu chu emergency aid an pe ambulance an da ni in a soiboka hei hi Zelensky tha tumna lam ni lovin thil thlengpal ni in media te chuan an tar langani heti lai hian Germany chuan Japan anti-aircraft gun pali le refrigerator somruk panga chu Ukraine an thon le to ti German sarkar chuan a puang unit pali da belani hnu hian German in Ukraine hena Japan unit a pek zong chu somni pali an tlingta ani Ukraine tui khwalian kap chia heti lai hian Russia lam chuan missile an ron tho chua pui le tanta a missile pariat zet ta chuan Ukraine khopui pakhat Kryvyi an kapa hydraulic structure an kap chia helai mun hi kol phetha siam chuana tui khwalian dam ani a Russian missile manga helai mun aka hnu hian tuilian na sa taka thleng ni in Ukraine lam chuan an soya in hulets lui chu asang chho zela khopui ta na hlo om matling chho to ni in an soya hei hi Ukraine in Russia in an ram alwa to te alak let thei wanga Russia phubalak na ni in an soya Ukraine infrastructure be chun zom zel don ni in khotlang media te chuan Russia an pu lo ka ni Volodymyr Zelensky chuan apian na khuwa Kryvyi tui khwa chu Russia missile in an beya tuilian na sa taka thlen pha a kotthler te achim sang zelani ati Ukraine president chuan Russia thil ti ten omdang a thleng le ta ani ati Kryvyi dam in hulets lui kem za somnga a thui tui khwa bei hi Ukraine Dnipro chim thlang lama omani city thu nei tu te chuan an tui khwa chhia chu thunun tumin an bei meka an soidan chuan Russian cruise missile pariat chuan Helaya water pumping station an kapa hei hi Zelensky chuan tuilian manga khopui ti botumna ni thu a soya he khopui hi Ukraine ramlai hol central Ukraine a khopui lian ber ni in Indo ma kan mi ring nuai ruk singa vel an cheng ni in an soi